Evo s nama je MDA Touch Plus ili poznatiji pod HTC Touch Dual. Ovo je nasljednik uređaja HTC Touch. Ima neke bitne razlike, a najbitnija razlika u tome što je ovo slider uređaj. Znači posjeduje tipkovnicu i mogu odmah pohvaliti, tipkovnica je izrađena iz kvalitetnih materijala, ima neki sjajni odsjaj, dosta je velika, razmaknuta i tako da čini pisanje sasvim ugodnim i brzim. Znači može se pristupati cijelom meniju pomoću ove tipkovnice. Slider je dosta čvrst isto napravljen, tako da se ne možete bojati da li će nešto se početi klimat. Razlika je u tome što ovaj telefon je manjeg ekrana, ovdje je dijagonala 2,6 inča i ovaj telefon ne posjeduje bežičnu mrežu, znači ne posjeduje Wi-Fi. Što se tiče, mogu pohvaliti njegov dizajn, je napravljen od neke kvalitetne plastike koja ima kao da je neka guma hrapavija, tako da vam neće klizati po ruci i lijepo će ležati u džepu ili neće vam, ne morate se bojati da će vam kad ga uhvatite, neće vam ispasti sigurno. Što se tiče, ekran je ravan, tako da možete lagano prstom jer ima touch screen, možete upravljati. Na vrhu imamo znači tipku za paljenje, za vezicu stavljati. I ovdje imamo stylus. Sa strane imamo tipku za pokretanje i za fotografiranje kamere. Ispod nemamo ništa, ovo je mikrofon. Ovdje imamo utor za micro SD karticu, ja sam stavio unutra od 8 GB i radi bez problema. Standardni mini USB utor koji služi za stereo slušalice, USB kabel za sinkronizaciju i za punjenje. Sve to dobivate u paketu. I ovdje imamo tipke za volumen. Iza imamo jedan monozvučnik, 2 megapikselnu kameru bez autofokusa i ogledalo za autoportret. Fotografija radi solidno, a video snima 15 sličica u sekundi. Moram ga upaliti, znači standardni meni ima kao i kod prošloga, home screen. Standardno ima, znači prva ova vam je za kad je pokrenete, upalit će se, dobit ćete dolje padajući meni za aktivne funkcije koje su aktivne, koje možete ugasiti. Imamo bateriju, volumen, start je ovdje, znači datum, sat, normalno ovdje imamo znači za mail, za poruke, za propuštene pozive. Ove dvije tipke na kraju možemo mijenjati iz alata i možete staviti koje vam god odgovaraju. Ovdje imamo za vrijeme koje se mora updateati preko interneta. Shortcut launcher, evo, možete stavljati niz aplikacija koje vam odgovaraju da vam bude brži pristup i ovdje su kao profili kakav zvuk želite, da li bešujno, vremenski, vibracija. Idemo malo u meni. Znači možete isto scrollati, da se scrollati bez problema. Ide glatko, idemo malo u device information, znači da vidimo šta uređaj posjeduje. Qualcomm na 400, 128 RAM-a, 256 ROM-a, 240x320 je rezolucija displeja i 65536 boja ekran. Što se tiče, jedna najzanimljivija stvar je taj slider što sam govorio, kad se telefon otvori dobijete još jedan meni automatski čim otvorite, što je vrlo korisno i dosta brzo. Imate za novi SMS, e-mail, znači za kalendar, notes i task i upravljate pomoću ove tipke unutra vani. Ovdje imamo, znači koristimo znači ovu tipkovnicu i vrši se dosta brzo pisanje, automatski poruke ili novi kontakt, šta vi želite. Kad se telefon zatvori, nestane i to. Imamo standardni touch 3D flow gdje se ulazi u muziku, fotografije. Fotografije su standardne kao što su bile kod onoga. Možete znači listati, možete zoomirati tako da držite i okrećete prst u smjeru kazaljke na satu, će se fotografija zoomirati. Ulazite u muziku, video, znači možete u oba dvije strane vrtiti. Standardni meni za niz aplikacija koje su isto kao launcher još jedan za shortcut. Ove
Aplikacije ne možete dodavati ni mijenjati. Ovdje je za, ovo možete naravno dodavati, to je za brzo biranje. Znači možete dodavati slike iz kontakata, ako ne možete ovako birati broj ili možete ovako birati broj. Što se tiče telefona je Windows Mobile 6 Professional, mogu pohvaliti njegov dizajn, funkcionalnost, ali ne mogu baš pohvaliti video kvalitetu snimanja i ovaj mono zvučnik se dosta solidno čuje dobro. To, ko traži Windows Mobile 6, da, i kamera se pokreće, znači samo ako se stisne ovaj aparat, ovaj gumbić, znači automatski možete fotografirati. Ovdje je sad namješteno na video, ako se stisne prebacit će se na fotografije. Zavisi od koliko karticu imate unutra, toliko ćete snimati. Ovo je kutija iza, sad ćemo pogledati samo malo karakteristike. Znači ima Touch Flow 3D, 2 megapikselna kamera, USB, HDPA, UMTS, evo tu piše opet isto. Ovo što se dobiva u paketu, imate tu. I radi na Windows Mobile, evo 6 Professional. Zadovoljan s ovim telefonom. Jako zadovoljan. Da, i ove tipke su znači za javljanje, za ovo i ovo je scroll wheel za, morate ga stisnuti, napravljene kod neke kvalitetne plastike, izgleda kao metal. Možete ovako telefonirati. Stisnete tu tipku i možete zvati broj. Video kamera. Evo toliko od mene.